Mr. Jinapo, my joy. Yenya. Me ba job ko de. Oh, Yankopon dia che na me share with you first. Yeah, that's he say when ya brama yen. We de. Say ayen hu okrom. Online portals bebre e de atoto ho. Say breaking news. President Akufo-Addo direct arrest of Ghana Football Association president over fraud. Asemwi eyanokre ana CSC ana bosemuka. Yo me dase. Di kan ni na Ghana for the donor say Centrania wajini dinya nyina ye bona baso na ye for na duma so soronko ye ura na aremia anu aye hwehwemu bi efa football aye bo na ikuo batan a ehweso no na enumu no nkitahudie bi eba saa hwehwemu no a ohwe nina so ewo ne dwumadie nim na kire se boni be allegedly out of the footage KWASI NYANTAKYI kire se odi omampanyi ene omampanyi abeditire edin yese obeji sika free nipa bi ho na santimu ne susan so ne fareba ne ko piepie mu nyina no aba bedru omampanyi ani abedru nani na ye nyina yesu enim se Ghana ha ye mampanyi ono ne dikan se ye be ma ye mra ye ma ye dikan no ye tosumienu ono so ana wagye si ne boso ye si ho a obe mampanyi nyina so odi hu dwuma de denden se ibe tu kata se ne proyase na video mampanyi din ne obampanyi abedi se din se or ko gisikefi broni beka unsuspecting individuals and our groups constitutes a potential defrauding by false pretenses. And mampanyi ayene soye washe Ghana Police Service Criminal Investigation Department na shimu wina se ubia atomra yede na famra kwan so pepepe. Enti order no eye adwuma sesei ana ebre wo mu kakra eye adwuma dede amene o kasei Criminal Investigation Department for ashasi omuyeta hwehwemu dede na omampani enhu se ana woti se efe boss edi ni din ko ye bibisa no na o feel say mu na mu ne ho na ne mood ti say oh me di kan se o ye bibisa iti amra na we nye se nye mu gatem ye emra nye di hetuma nse Ghana do for so any senior Akufo-Addo tie o ye pempen ni pa na o ye frenching iti se obia odi ni din ana odi obi fofo bi adi enye mampanyi podin ebekọ akoye bibia etisa no obema mra na yedwuma pepepe nti sebe me na mekofa o nipa obisa me se mi koka se wo se me magiska bi mre ona se ne krese o kasa emfa ne kwan so a ese mra ne midi na ye nyina yesu ni se ye man mu hanom ne eboni fe no influence peddling say a day mpanyifo din enenam say omuti yenye se yemfa sika mra ne ankomo mo ana opanyina kase ana ye de omudin e de dada nipa e de abu omuno e ade a esisa president Kwame Nkrumah mrechi na bedru ne na it say edru mre a e say ye de mra ne yedwuma and this president has demonstrated since being in public life, say his integrity is unquestionable, and his determination to fight corruption and crime is completely unflinching. It doesn't matter your status in society. And Fahon say, Sebi, Oye Bibia, Oye Maimu, Ina Yeshemrase,
na emra na adwuma wo hema mu hanom na megiri say nyina Ghana for esi ni jiwo ade ba ko a Ghana for eta edi ho yaw ne se eba ye football a ye national team especially efe no ba giska wo man ne ho omoba na ekasie mu nkunta nkyere o man na yesi efe ni autonomous body amanfo di yaw dia bai ebe ma yakwanya se aban di nani be kɔ omonne ye ho mesti se omanpeni wakanda na betim so efe no se one be efe president eno aban ntimi nkyere ana one be coach national team aban ntimi nkyere na sebi efe nipa obo krono ana okoye bukata ana okoye odiewu ana oye katasehye oye proyadia eno de etia Ghana mra Efenya Island when it comes to the criminal laws of Ghana. And here no am I no bit me to one mountain a year. Now to that extent, Lydia, I believe that the Ghanaian people can be rest assured that the government of Nana Addo Akufo-Addo is going to ensure that crime is fought everywhere in any corner of this country. And FA is not an exclusion. And Uchina, or more penny to 3 more. Oye emanpenyi omopenyi oda efi anono ibisi aba omanpenyi nyanja akudru ni se oma emra na ye adwuma. My final question anopay na chairman general ka se video tape no yebo sports minister din yebo second gentleman of the land din any first gentleman of the land ni na yaka bo mu e diet we aba ana yebeti bibie free second gentleman's office. Me did say enye sebi say ye omanpenyi kekenje ye omanpenyi no sombo a hard drink kese ye omanpenyi abaji shiro so sombo hard drink kese na to think if president sebi chairman general na nkodi ni din ekoye so ogu bia hetiamra maji same way say odi omanpenyi din and vice president di to koye say ogu bia eno so tiamra eti emra na emra na emra no so na sebi ye di ye adwuma it is ana mehunu say tape no and video no documentary no ne ewum no it establishes a prima facie or a basis upon which criminal investigations can be opened up, and that's what we are seeing. Say now, the final point I want to make is that Ghana nobody will be allowed to go scot-free. Those people will be made to face the full rigors of the laws of this country. And the president is very determined on that. And Kamijana, rumors in the coach say the amount involved in here about $5 million. No great. Oh, Mummy, Shimuno and Kusi area. Okay. But